molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebesen, i slovo Božjo mi isprati. Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebesen. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Isto ovako ovaj princip kao svjedočanstvo. Meni je recimo jučerašnje predavanje bilo toliko živo jer me provelo nekako od djetinjstva do danas ta neka moja potraga. Oni stihovi Matej 7:7, ono, ištite dat će vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Ono, vratilo me koliko sam tražila, kucala i ono, koliko je veliki, koliko nam se hoće potvrditi. I ono, molitva otac, dijete, vratilo me u djetinjstvo. Dok sam stvarno bila onako poprilično naivna, kako sam mu prilazila. Vidim da Isus tu okupio raznoliko društvo, jer sam ja katoličke pozadine. Iako, što bi to značilo, samo katolička tradicija. Ne mogu reći da su moji roditelji bili aktivni vjernici ili aktivni u crkvi, za razliku od mene. Ja sam u dobi, recimo od 7-8 godina, poprilično ozbiljno shvatila tu moju aktivnost u crkvi. Išla sam na sve mise, znači vanredne mise, krunicu recimo koja je bila organizirana, koja se održavala u popodnevnim satima, 5 bakica, moja jedna prijateljica vršnjakinja i ja. Znači, procesije sve koje su bile u županiji. Pjevala sam u crkvenom zboru i da sam mogla spavati na stepenicama ispred oltara, vjerojatno bi spavala. I osjećala sam jako povezanost. Moj dan počinja s molitvom i večer je završavala. U sobi do su moji roditelji često znali pričati o nekakvim problemima, ja bih slušala i ne bi zaspala dok oni ne završe. I onda bi molila oca da napravi nešto i uvijek se to sve čudesno rješavalo. Baš sam ga osjećala kao kad osjećate prisutnost osobe, kad zatvorite oči pa osjećate da je neko pored. Samo to nije bilo, on je meni s lijeva ili s desna. Ja sam ga osjećala svugdje. I to je bilo baš toliko intenzivno. I to je trajalo, taj odnos, do nekih možda 11-12 godina. Znači baš sam imala onako živi odnos s ocem. I došla sam jednu nedjelju na misu, kao svaku nedjelju do tad. I najedanput je sve bilo drugčije. Znači, kad smo počeli sa obredom mise, kod je neko stisnuo play na kazetofonu i mi smo počeli pričat, govorit, onda bi neko stisao stop, pauza. Počela sam se više puta i smijat svemu, sve mi je postalo apsurdno. Gledala sam ljude koji nisu znali hoće li sjesti, kleknuti, dignut se. Otac mi je da jaku svjesnost obreda. Ali što se dogodilo, tu mi je porušio sve. Znači ja sam taj dan, te nedjelje izašla iz crkve totalno razrušena. Imala sam možda tih nekih 11-12 godina na pragu puberteta. Čak paralelno s tim, što je još pogoršalo moje stanje, u osnovnoj školi smo učili iz prirode i društva, to je znači obavezan predmet, da smo nastali od majmuna.
a u isto vrijeme iz vjeronauka, što je isto bio u osnovnoj školi jedan kao obavezan predmet, smo učili da je Bog stvorio čovjeka. I znači ja sam trebala za ocjenu odgovarati na jednom satu to, a na drugom satu skroz opozit. I to je dosta stvorilo zbrku što se tiče mog nekakvog duhovnog rasta. Nastavila sam odlaziti na misu samo do trenutka dok nisam primila potvrdu, odnosno krizmu, i tu sam prestala sa crkvom. Znači u tom periodu sam izlazila, skoro sam se udaljila od oca. On je bio tu, ali ja ga nisam više mogla osjećati jer sam bila u raznim stanjima. Volila sam sve što su volili mladi. Da. I tad sam krenula u nekakve teorije zavjere, nekakve prakse, meditacije. Tragala sam dugo i otad se pobrinuo da me vrati na pravi put udarcima koji sudbene šta su bili sve intenzivniji. U obitelji su se počele događati neke stvari, fizička, psihička oboljenja. Znači sve okolnosti su bile sve teže. Ali sad tek mogu, kad se vratim unatrag, vidjeti u stvari šta je to bilo i kako me on vraćao natrag. Kako su okolnosti postale nepodnošljive, da sam počela opet odlaziti na duhovne obnove, sve moguće koje su bile u županiji. Iz Zadra sam se preselila u Split, odvojila sam se od roditelja dosta rano i tražila sam, znači, koja god duhovna obnova ili karizmatska je bila u blizini ili ako sam bila u mogućnosti otići malo dalje putovati, ja bi išla. I jednom prilikom je u Splitu gdje sam stanovala, došao jedan karizmatik i tu sam baš onako osjetila duha. I mislila sam tad, to bi moglo biti to. I onda sam svaki mjesec, kako on dolazio jedanput mjesečno u Split, odlazila na tu obnovu i nakon određenog perioda, sad su stihovi Matej 7.7, kad poželite još kako on hoće dati još, kad žudite kako vam on hoće dati još. Samo sam stala, znači išlo je slavljenje, propovjed, polaganje ruku. I najednom sam stala, pa to ne može biti to. Znači, ušli smo kao u neku rutinu. Znači, jedanput mjesečno, sve isto, ista služba, sve. Ja sam poželila još. Nakon nekoliko dana, znači, to mi je živo bilo kad sam to u srcu poželila, ko ono Overseas Express ili ne znam, s neba, ono, ekspresno molitva u ruke od jedne drage gospođe, molitva meditacija s pitanjima tko sam, što sam, odakle dolazim, koja je moja svrha, cilj na zemlji, tko želi da sam ja tu, da idem nakon toga. I to sam meditirala i molila neka 2 tjedna po 2 sata. I kad sam završila s tom molitvom, evo ga opet, otac, opet ekspresno, samo ovaj put u vidu poziva. Jedna malo bolja poznanica iz Splita, Lana se zove, mi smo se onako znali družiti, ne intenzivno, ali bi otišle prošetati, pričali smo o tim nekim duhovnim stvarima. Ona je znala da ja odlazim na duhovne obnove i onda me nazvala i pitala, Lorenz Novosel je u gradu, zadnji dan je seminara, ljubav se ohladila, da li želim doći. Zašto ne? Znači, bila sam na svim mogućim karizmatskim obnovama, zašto ne? I došla sam na to predavanje. Sad tu se odigrao cijeli splet nekakvih okolnosti, osobnih, nadosobnih, ali ono što je zanimljivo, tad sam dobila knjižicu, broj 15, praiskonski počeci i odgovore na pitanja. Tko sam, što sam, odakle dolazim, koja je moja svrha, cilj na zemlji. I tu stvarno je sjeme bilo posijano. Tu sam se čak i povezala s našom Majom Čakić, koja je sad, dio je ekipice, ona je od početka u ekipici. I van svega sam se znala naći s njom i razgovarati o svim tim duhovnim stvarima, ali nisam došla u ekipicu i nisam krenula na seminare koji su bili u gradu nakon, kroz nekih 2-3 mjeseca, i sam htjela pitati oca. Znači, ovaj put sam odlučila, ajde, znači ti me vodi. Imala sam na stoliću u dnevnom skript od hagioterapije, knjigu od Josipa. Hagioterapija, profesor Ivančić, isto jedan vid duhovnosti na jedan malo drugčiji način. Poznat jako u Hrvatskoj, sad preminuo nedavno. Teolog i poznati karizmatik, jedan najpoznatijih, nedavno je preminuo. Da. On je imao taj neki svoj unutar kršćanstva pristup
To bi bila neka možda kao čak psihološka sinteza sa Biblijom i tako. Onako za šire mase, iako ono što mi je tad srce prepoznalo, Isus je nekako bio u pozadini. Nije bio sve u svemu. I to je moje srce prepoznalo. Znači, nije mi srce vibriralo na to. I imala sam tad knjižice čiste istine, gdje mi je cijelo biće vibriralo. I ova knjižica Oče naš, znači, koja je sad vama dana na seminaru, to je bila jedna od prvih knjižica uz praiskonske početke koju mi je Maja dala. Znači, ja sam je nosila doslovno i na WC. Tu sam se tek počela ponovo nekako upoznavati s ocem, povezivati s njim. I znači, molila sam oca nekoliko mjeseci da mi pokaže kojim putem. I dobila sam odgovor. Sanjala sam Lorenza da molim za nekoga s njim. I sanjala sam Maju da molim za oca s njom i kroz nekoliko dana, a s Majom se nisam čula jedan određen period. Znači, nakon što sam to sanjala, možda 2 ili 3 dana nakon, Maja me nazvala. Da li želim na seminar u Zadar s njima, tad sam stanovala u Splitu. I ono što je Maji bilo čudno, sam ja rekla odmah da. Jer dok je bio seminar u Splitu, doslovno ispred kuće, nisam išla. I sad je njoj bilo neobično, vozit ću se do Zadra 3 sata ili 2 natrag. Znači, šta se dogodilo po putu, a da ona ne zna. I kad sam došla na taj seminar u Zadar, to je bilo to. Znači, odluka je bila gotovo, pukla sam ko zrela lubenica. Dobro, ja bi 2 stvari izdvojio. Znači, prvi susret sa predavačem kod Anice, u Splitu na seminaru Ljubav se ohladila. Zadnji dan ona je došla i nije mi baš sjelo kako sam ja nastupio. Jer sam ja nastupio sa stavom, kako ona kaže, ja znam, a vi ne znate. No nekako je silom prilika ostala, a vremenom je sve više shvatila da ta tvrdnja ima i utemeljenje u čisto istine. A ovo je zanimljivo za Zadar isto reći. Znači, ona kad je došla na seminar u Zadru, ona je mislila doći i ići, kao na jedan dan. Međutim, tada je bila silna sfera duha. I pogotovo je duh nju pogodio. Znači, ja to od tad prije i od tad na vamo nikad nisam vidio. Znači, ja mislim da ona bila 5 dana u komadu krštena duhom. Znači, ona je bila neprestano znači, duh je neprestano bio na njoj. Znači, ona je izgledala kao da je ušla u neku vrstu kozmičkog orgazma. Znači, ona je odletila. Tako da smo se mi već bojali, hoće se ikad vratiti tog stanja. I ja sam stalno morao balansirati situaciju u sobi, razmišljajući o tome da li koliko tako, znači, nadprirodno, ekstremno stanje upliva duha, blagostivlja ili šteti drugima, koji su naravno to primali na nekoj razini, jer je bilo tad svega isto očitovanja duha i ozdravljenja i oslobođenja, ali ne na toj razini. Dok je ona izgledala doslovno kao da ju je neko znači, ušprica nešto nadnaravno u srce. Znači, ona samo što nije odletila. A to je se dogodilo sljedeći put u Zadru kad je levitirala. Što se desilo? Ona je levitirala bila. Tako da ona očito podložna, ali to je bilo baš znakovito. Znači, to nije neko normalno da se ona krstila u duhu, pa pala u duhu i to je to. Znači, ona je bila kao da ju je neko spojio na božansku frekvenciju, neku silnu. Znači, jednostavno je odletila. Tako da to treba, nakon toga se nije lako vratiti na staro, to hoću reći. Ona se nije vratila više na staro, nju je to silno podigla. Eto, to bi ja bi samo to ubacio, to se čini znakovito. S obzirom je to najjači upliv kojega sam ja vidio. Znači, ljude obično pogodi, drži ih možda tu večer, drugi dan eventualno, ali to je danima bilo, znači na silnoj frekvenciji. Znači, na izuzetno visokoj frekvenciji nju duh siša na nju. Da. Da. I onaj dio kad duša nađe. Znači, ili kad vam otac objavi u srcu, to vam više niko ne može uzeti. Znači, kad vi pitate nekog, pa vam on razumski nešto objasni, ne možete stajati potpuno iza toga. Ali kad vam otac u srce objavi, to je to. Uvijek sam mislila da sam površna i se u niti jednom nauku nisam pronašla. Ovo je prvi put da sam ja punim srcem tu.
ovo mi stvarno niko ne može uzeti. I tek sad, znači od kad je čista istina, hvala ti Isuse. Hvala ti Oče Isuse. Tako. Od kad je čista istina došla u moje srce, stvari su se i u mojoj obitelji počele događati. Znači nakon 20 godina molitve. Čista istina čini razliku. Hvala ti Isuse. I hvala ti Lori na predanju. Imala je više stvari, njoj je isto duh namjestio, bez molitve, ona je jednostavno po putu kako se uključila i kako je bila u predanju, znači ozdravila od svega što god je bila. S time da isto treba nadodati da je ona ubrzo i počela moliti sa mnom, da je ona u principu prva pomoćnica ikad, ja sam to u duhu vidio, ja sam joj ponudio, ona je prihvatila, ovi su drugi došli iz ovog ili onog razloga nakon toga, međutim to je u principu bila jedna vrsta vodstva s moje i s njezine strane. Tako da evo, hvala ti Isuse. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese, i milost Božja me obleja, miro svoj niko daruvaš, susio razum, srce, duša, veruvam vo Isusa. Tatko moj nebesen, se vraćam pak kaj tebe. 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 Te sakame, Gospode Isuse Hriste.